Reka mbasuhuze mwebwe mukomeje kudukurikira kuri La Grace ya Africa, nizere ko mumeze neza kandi Imana ikomeje kubana namwe nk'ibisanzwe bagezaho amakuru abagiye atandukanye avugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nizere ko rero kandi nanone wamaze ko wadukurira subscribe kugira ngo amakuru hajya komeza kukugeraho umunsi ku wundi kandi vuba cyane. Reka rero niyizire mu makuru ari kuvugwa hirya no hino mu mikino itandukanye, ama equipe ese bimeze bite, transferi bimeze bite, ese abakinyi baba bari kwemera amafaranga bari guhabwa cyangwa ibintu bikomeje kugorana. Ndahera muri Rayon Sport, ikaba igeze kuri biganiro na Jonathan Ifunga Ifaso wakinnye muri Maroc. Equipe ya Rayon Sport iri mu biganiro n'umunyekongo ukina hagati afasha ba rutahizamu Jonathan Ifunga Ifaso wakinnye mu ma equipe ya Difa Hassan ndetse no mu yandi ma equipe agiye atandukanye harimo niyo muri Maroc ariyo nanone Difa Hassan yego Eli Jadidi ngo asimbure umunyakamironi Leandre Wili Isamba Onana, umukinnyi wabice bigacika muri gisezo irangiye. Ifaso w'imyaka 24 yerekeje muri Difa Hassan El Jadidi mu mwaka 2019 avuye muri AS Nyuki wabo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ivamo mu mpeshyi ya 2022 asubira iwabo muri AS Simba de Kolwezi. Uyu musore ukinisha amaguru yombi Rayon Sport yifuza gutangaho miliyoni 25 y'amafaranga y'u Rwanda, azwiho umwihariko wo gukina igice cyose gifasha ba rutahizamu iburyo ibumoso ndetse n'inyuma yabo. Ikindi kandi hatanga imipira myinshi kandi myiza ibyari bitego, maze ekipe ikiserukira n'amanota yuzuye 3, akaba ari uko ibintu bimeze. Andi makuru igihe yamenye havuga ko uyu musore abayobozi ba Rayon Sport yamurangiwe na Ruvumbo Etienne Nzinga bakomoka mu gihugu kimwe nyuma y'ukabuze mugenzi we bahuzaga mu kibuga ndetse wanayoboye abatsinze ibitego byinshi mu mwaka wa shampiyona 2022 2023 bingana na 16. Umunyakamironi Wili Leandre Somba Onana wasinyiye Simba yo muri Tanzania amasezerano y'imyaka igera kuri 2 yose. Ifaso yakiniye ekipe y'igihugu cya Leopard, umukino umwe wari uwa gicuti batsinzwemo na Burkina Faso ibitego 3-0 tariki ya 9 Ukwakira 2022 kuri Stade Ben Hamed El Abdi mu mujyi wa El Jadida muri Maroc. Uretse Ifaso, Murera kandi iri mu biganiro na Haruna Majaliwa ukina hagati hafasha ba myugariro muri Bumamuru yo mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'Umugande Shafiki Kajem ukina nyuma y'abarutahizamu soje amasezerano y'amezi 6 muri Gor Mahia yo muri Kenya nyuma yo guhendwa. Bigirimana Abedi ndetse na Nshimiyimana Ismael uzwi nka Pichu y'ubundi wakiniye Kiyovu Sport irasezeranye kandi akigaragaza akina neza cyane. Baciye miliyoni 40 kuri buri mukinnyi, ubwo bivuze ngo bari basabwa gutanga miliyoni 80. Rayon Sport ikomeje kwiyubaka aho iri gushakisha abakinnyi bazayifasha mu marushanwa nyafrika nyuma kwegukana igikombe cya 2022-2023 ndetse izahangana na mukeba APRFC imbere mu gihugu mu mwaka utaha w'imikino. Umunyekongo Jonathan Ifunga Ifaso ukina imbere afasha barutahizamu ari mu biganiro na Rayon Sport wasimbure Wili Leandre Isamba Onana wasinye tayari amasezerano muri Simba Sport imyaka igera
kuri 2. Umunyakameruni Rayon Willy Somba Onana yaje ku mwanya wa mbere mu batsinze ibitego byinshi mu mwaka ushize wa shampiyona 2022-2023. Marero yo kuba uyu musore umeze neza cyane ufite amaguru akomeye ari ku ishoti rya tale uzwi nka Onana bawuzaga mu kibuga umunyekongo Nzinga Luvumbo yarangiye abayobozi ba Rayon Sport Jonathan Ifunga Efaso nk'umusimbura nawe akaza kumufasha bagatangira gutsinda ibitego byinshi cyane. Byigeze kuvugwa muri Rayon Sport ko bagiye kugura abakinnyi babiri b'abarundi barimo Habedi ndetse na Pichu bamaze tayari guhenda Rayon Sport yerekeza amaso kuri Haruna na Kajim. Abakinnyi rero babiri b'abarundi bakiniraga Kiyovu Sport Bigirimana Habedi ndetse na Nshimiyimana Ismail Pichu bifuzwaga na Rayon Sport bayiciye umurengera bituma ibitera mugongo byihutirwa cyane yimukira ku murundi mugenzi wabo Haruna Majaliwa n'umugande Shafik Kajim. Habedi ndetse na Pichu bari mu bahenze Kiyovu Sport yarabasezereye nyuma yaho iyi ekipe yo kumumera iburi igikombe cya shampiyona. Ahantu navuga ko abari benda kugikoze imitwe y'intoki 2023 ari ya Nyagatare batsinzwe na ekipe ya Etincelle. Amakuru atugera havuga ko ubwo Rayon Sport yabegeraga buri umwe yagiciye miliyoni zigera kuri 40 by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe yo yifuzaga kubaha miliyoni 25 mu baki harimo ikinyuranye kinini kuri buri mukinnyi umwe bituma rero izibura ijya gushakira handi. Uwo batangiye kuvugana harimo umurundi ukina hagati afasha bamyugariro muri Bumamuru FC ni ekipe y'igihugu intamba kabisa mu rugamba. Majaliwa Haruna uri kubaca hagati ya 15 ndetse na 20 ndetse na Shafik Kajim nawe ushobora kuza kuri 18 z'amafaranga y'u Rwanda ukina inyuma y'aba rutahizamu muri Gor Mahia yo muri Kenya. Niko guko rero ibintu bimeze. Amasezerano y'imyaka 2 ya Haruna muri Bumamuru FC yarageze ku musozo mu gihe Kajim we wari warasinya amezi 6 muri Gor Mahia itozwa na Jonathan ndetse yanamaze gutwarana nayo igikombe cya shampiyona cya 2022-2023. Rayon Sport atwaye igikombe cy'amahoro 2022-2023 ikubise ekipe ya APR FC byanejeje benshi cyane. Nanone ikabiri kwifuza kwiyubaka bikomeye kuko izahagararira u Rwanda muri CAF Confederation Cup byabidigijwe ko yageze mu matsinda noneho ishaka kucyegukana nta kabuza. Shafik Kajim uteruye igikombe nawe akaba agiye kuza guhesha Rayon Sport ikindi gikombe kugira ngo ibintu bikomeze kuba wanini. Usoje amasezerano muri Gor Mahia rero uyu Shakimu ari mu biganiro na Rayon Sport nkuko nagiye mbigaruka ko Kajimu asanzwe hakinira ekipe y'igihugu ya Uganda Cranes. Rayon Sport kandi iri kuganira na Majaliwa Haruna mu tuguturuka muri ekipe ya Bumamuru FC n'ikipe y'igihugu intamba mu rugamba bamwita Nshimiyimana Ismail Pichu bakiniraga Kiyovu Sport ndetse yatse Rayon Sport miliyoni 40 ku myaka 2 yonyine. Rayon Sport irabyigarika Bigirimana Habedi witwaye neza umwaka ushize w'imikino muri Kiyovu Sport nawe yaciye
Rayon Sport agera kuri miliyoni 40 wagira ngo abarundi bari banabyizeho kwanza ariko Rayon Sport nk'ikipe y'abaturage ihitamo kubyigarika tayari iyoboka iyindi nzira na yamakone bafitiye NGD rumuri niragarazi Africa dukomeje kubagezaho amakuru abagiye atandukanye mudukore subscribe kandi tubafitiye ibintu bya danje ushaka kwamamaza waduhamagara kuri 0788 tukakwamariza ibintu byawe bigatangira kugurwa cyane abakira bakaza bisuka ibintu byawe ukabimara mu gihe gito ushaka kuzamura platform zawe zirimo YouTube, TikTok, Audiomack, Spotify turagufasha kandi ibintu bikagenda neza aho mu minsi itarenga 10 tayari wamaze kuba monetize ugatangira kugetinga dollars ahantu hagiye atandukanye. Njye ndeni Rumuri reka mbabwire ngo ciao wa Solvisa.